Ginibo ka subagong aga ang groundbreaking ceremony para sa ipapatugdo ka Ako Bicol Party List na 2-story multi-purpose building sa Tabaco Northwest Central School sa Tabaco City. Presente sa seremonya si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon, Public School District Supervisor Arlene Lugo, Tabaco City Schools Division Superintendent Fatima Buen, Principal kan Tabaco Northwest Central School na si Gerardo Blanza, asin si DPWH Albay First District Engineer Rainer Rozerda. Sigun kay Attorney Jill Bungalon, target na matapos ang proyekto sa laog ng 180 aldaw. Ang multi-purpose buildings, massirbeng storage, library, asin school building, kung sa 10 million pesos ang ipigtaga madigning budget. Based on the updated design from the DPWH, this is a typhoon resilient building. Yan po is slab. So kahit papano this can stand the winds of the typhoon. This is now the standard rooms for school classrooms na pinopondohan tangani na dahil na po kita magkakaigwanin kada best na magkaigwaning bagyo or anong man na kalamidad na uuwi lang sa pag-distract or distraction of the classroom. Ang proyekto labi man na ikinaugma kan Schools Division Superintendent kan Tabaco City na si Fatima Buen. Sabi niya 1,830 ang estudyante asin 69 teaching and non-teaching staff nindaan makikinabang sa ikukonstruir na edifisyo lalo pa typhoon-proof ini. Education is an investment and now we are reaping the fruit of our success through Congressman Jill Bungalon na talaga pong udok sa buot ang pagtabang digdisa sa iyang alma mater. Istorya kang kongresista, saro siya sa mga produkto kang eskwelahan, kaya pigman niugot niya nanggad na marealisar ang nasambit na proyekto. Pinakadakulaon na budget na pangakaipuhan para po sa construction, repair, and rehabilitation. More or less siguro hundreds of millions of pesos worth of budget solely for the construction, repair, and rehabilitation. Mientras tanto, kasabay kang pagtiripon, maugmama na pighiras ni Bungalon na sa masunod na taon, bako na sa mga estudyante sa senior high school asin college ang sakop kan sa indang educational assistance. Kundi pati naman ang mga nasa junior high school asin elementarya, kung sa 3,000 pesos man ang itataon ninda. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.